Kakara food watiga meta nyim ke la peny ma mekwa matie ini almatien but mera CB City Boy. We are better be penny part in CB Records, City Boy Records. Yeah. Oh, okay, boy. Yes, so no put pa back of a maracho twelve. Now, yena we are met con killer pen mega bori, kuna miron yang pian koko money. Inyo pulkare dan romuloko ga wenko e nyeri ko timo ngonye no bieno chanya wang oti me studio kila kiri nyeri bieno otemo go ne kimutaka erka dong loka mieto dago ne dago oh yeah erka kenya dago big donye it dano loyo yeah chi pate ene lokati nin kaji kong I gony bara nyeri po chanyo wang ota pote mugona kimutaka lo da be mor mara mi chala bol awai polkare polkare dano it gimako chalo en loka dago ne dak loyo jami mano ti me chalo en ketate mo kwana gile en nena bayan mon dini gi pere bat ka cha mon ma por unuti woni kwere ne no pierte bore winyi wai because nena ma chel you need to protect pangat enone you need to defend and where ga jam mo mano petrate tie you react wek ngat en pe do ko bet chaw ngat mo mano ko nye pexe log mo na me da xana ti me sometime ago baro beru kin log mo wek an dong a cha ko mako en chaw da maraj I kom an winyi way winyi way bien ma chel young man pe woro an winyi way I personally ma an I am the music engine pa young man pe woro an pangio pingo pe woro an. Then secondly, young man tika riemo customer ma mega dan ma duong gitika dan nung pere ko be studio ma mek pa an kid ma chonti kerni pangeo do kita nyeno building spirit eni kere because ke neno more ka wajini young man o cha oti kere ma kali baro ka para de nyo cha oti ki young man ma kali baro ka para de mano jo mo ke no por pere ma bu ngwendong aha na ka inde neno wi mo mod pa wa cha wa endo nyene cha building attitude e oni pitien lok mango ano ni gok dong te ane ni an abitimo gimo mabe ki business ani ineko kid en be de coming up now bini kom eoni young man tilok maduong marotimo band speech mala uma wayo na ber ka kwano je ma young man ber ka timo mo utima noing an ero ne no dan ko nyono techo ho kono piendo techo ndak pa city boy ho kono te amer ko pan ndak pa city boy ho kono mer ko ki ken but that is not the issue akere kin look mango but the main thing don't want my business to die. I wanted my business to keep moving so that other people also they come and they feel the work of my business they feel the ki bin ki no be pango pa business ma mega chara en ko ma young man don't know fruit any others they also the feeling like to come also they get the fruit of my work. Now this guy want to kill my business. So I want to know lum ora chel pe chuero or kada wa no ni chuero or titwa ki lock we auto we on lo nena wa ka mer men yang ini gwakache no eno bino no mit en ga ke studio mad gwako nyo jomo ke ne riemo gi o ke nyo tiu ki le maraj ikon customers mo ken ma chel tiu ki le maraj neno ne ken kuma kal ku neno ne ken ko ti jo ken lu we mo ken ap kam ngati mo ken ma bino ki chien ma no ma chel ko ma wani mer ka nen nga mo beru city boy mer ka nen ko nga mo young man is so talented I want to see this guy na wa ma no tiki excitement mo ma tima pe mo ne me dok me nyego ne bad me mara ni young man tini ni tima be da mo ya na wa mo inde rawani ya ani aber ngal ngo ya ne wa so automatic mir pangat mon jale kino excitement ba eno binu ke ne tuk loaringo chiwe hen kan ma ana binu mano binu kini yue ka matek to ne gok no aram beru ki mir nyu aberu be ki yue ka jal jo ken en ok tiku man se ne we ko we ka cha tim ki mon mano kon ki wo ka cha bidu so uberu ka tim dan ma duong uberu ka tim kin ene ina aya ko wa winjon ko man andong mala wo lok do timme ana share social media live aver pe dakika pierre dek maka ini ber ka watching video en be no biter dakika pierre dek kanon gok be chido be with some second manop yani turning of camera ngagini
can cost that second. But a lot of pedakira pierdi, here there. Now, lok maro berutie la wo ma ana piero ma endong tana pa en yang mano beru pay ka choke we panen kita watue ki lokeno abiri yemo nyopa biri yeme ki mi warning nyope ki mi warning o beru pay cha no ni endong pien malube ki ngo ma eno loko kila go sim matika mobilizing ka choke ni anywhere o mi twin ki ane to kada cheto live media pien ma chet ko but I have a lot of challenge kan ma young man en yekelo ira young man gamodil padang mo ki biyale ki chudar ki ngapa ngiu how much and when kichulu wenu pingo kichulu chen eno yire pe we mengo pangeo at the end of the time kingo ni city boy young man tiu ki city boy ki bin wa city boy wano bin wano an ko nyano kana nga wa ka ber makite ne wano chulu chen bor yang mi weru we ma megwa now we end on come chen want to work no and young man ber pe gam wa chi ma megwa inena wa now I know ni because ya da an I go away pa young man meranen yo mo pa ka gam da pen enoni mano be na chene ke chulu ki kwene ki pingo be pangeo ni but still mera gam la pen enoni chi we ana deciding ni since kare en benong kira eno be po bino ka yera choke ni meranen yo mo me exposing look anyway dan ko nge dong ni young man dong po be med ki teach ki an young man dong an pa be med ki teach ki en no now a logo pe dakira pierre de kid ma waji kere ngan mu kera ka timo interview eoni charo in me bino ni in next 10 minutes ma wa poke ana calculating jammy do posting ne young man tika kore kom an pe log metier then another next 10 minutes ki posting dong chal okay wa en only ki posting chalo wan ki young man chal ka young man ker ke mala madir an chalong ki jumo ke pin mare tiri nana wa na ke jumo ke pin mare tiri tie amba ti ker ke evidence be tie ma king dong ki posting and that same photo ki posting dong ki duon pa jomo makuberga loki young man conversation ma megi dan wengi ngeo pero aroma explaining in immediately after 10 minutes chia apenyo ya wene onoro gini ki ma o chon kerki ma o and within that time sort of time ma dakira pia dek ma aberga loki pien by the time manati online young man benoti live on ya online nena why en be ono tiga lok ma tiga lok mo en tiga washing ma wana ana tiga lok ne chal kom chan kana tiga lok ne tiga winyo ki neno ne see within that short period of time ma no wakete no dakira pierre ngwen pien alo be dakira pierre dere another 10 minutes donc pause mengo me gin chan donc ki bolo wo nena way duam chan me loken ni ma an paroma explaining pien ana pa lo negi wayo ni kono okay in fa fo be lu ba pien Uganda kan kare ne rodana ki me ne rodana ki lungi ni suspect wang madon koro yo deciding ki tuwe ke wani ngado ne rodano erga pour ki maga ki wani suspect guma be ki wani dana rio cho dana rio mon magu chergan ke ne rodana di dana beach a winyo ki lok pala lok wani ngara chiel na ma chiel obere en young man cheu gitamo ni kira en nying young man tina ma chiel ki kong dong ki lok young man ma ngiyo ne gok dana ngwen mudong ben ki bi America mi gi report ingeo gano chwer chunya loyo out of dana ngwen muku chirne ko dana bichi ana ye ki tiyo ki challa mabene peke luo nying dano muku chirkande eone bat gino chwer chunya ki tiyo ki chal pa ana ye inena wae ki kwanyo dana ngwen ni kwanyo an kena dana dek muku eri gok no chal ki pe unyo wa yam pe ko ma ko chal ki ka mo ken ki ke tiyo ki an ki ken ma weng pe baro mayeme me dog yo kiri romo mayeme malim lutino weng ringo chero punu ka chanyo ne eno weng aywe uya do ka toka an pamero erale an dano madit dog bene bible be wani ke timo ka gina chinga chamo timo pe wek chinga chu nge ka gini timo ki ngate mo pe dog lok eno dog lo so that is the meaning you sometimes chwe we ka expressing je muken mamero no pe waje nena wae weko cha mukene roma wa wona anda na pe bur keda neno bana
no per petek me ngeo ne ki dana ke wo ne dan da ne pour ke ñu pour ne way bar cham ken do o ka mama don you say it out wek dana go nyang lo ka da ngeo ana mar lo ka da ana jingi yu lo ka da ben pien lo ka da ba yan dri ero hoglet bod jo makitamne da dok lo ka da dana ma gi following knock full nana way dan ma gi following lo ka da en ye lo ka da ñu lo ngat lo ka da okay ina way joke ci rigang lega fu ci lega ba ja lega tin do beru mit wa anu ja lo yo mo iya wa na ko peño ni ki ngo mo yo mo yiki kwano wang bible mene ki puñu lok ngo la puñu wa la puñu yo mo iya don tin to loy wen ero pepe ngi wa ngo cha mo ken because of the crowd in the church and yo mo iya nena wa so andana ma dit wiñu wa adire mo ha adire we adire gi moy ken ki latin en ma ana lo ne sore me luongo nyinge frequently bare because the issue is between me and him nene why so me luongo nyinge doesn't mean ni ana tiki sham intention no tiki gimo but no keep dan beru pain ne dan beru pain nene dan be now me do lotere pian watiga donde ya gikine me la peñ ma megwa e waje ni ginno mi inde uchuer fini parade car social media ni oberu la gam maniero gamo bot la go chimbor la gameno o gamene an pa wate do an pa gino ne moiken ma pe eneno ni tilok mo ma wan wa romo beru wan kwet gi piny unyu wan kwet piny wehe charo eniti matening lok eoni pien ma chel an pa ngati ne ma ken dok an pa gino ne ma ken kuma no wano ngeo ni beni wan pa gino ma ken wan ngado mo bare wa no ni wa tiu ka chel nena wa ti joke na ba ke tororo wa ke tungu kono ka bale ko ngagene but since now you guys met together you know what to give ni ma lo ka ke tematima se loko beru me kumano ma an kom chane lo kama gunya lo ma jikini a loko lo mo a ke chuin pa an pien gin ma na te lo ne peke wacha ni we lo ke winyu lo pa jo ma ke lo makote award bene i social media ne gene ye ga jwa kama ke go simki yang mane tingat mo ken ma kon ko mane ngen direct kayo endok chako lubungo man mangan mon chana wajani a wajo gin mo a ke chunya a peke ki chuin mo maraj ki yang man a wayani an a kejo unyo a wo be chunya pe only 12 hours kadon blong loyo mano chako dikumi o di utieno neno cha pare onyo cha pare tu cha pare motieno kum chano ma a loko ni okay kare ka be de pewa be de ki young man I still love young man I still want to see young man like he's progressing because I already put him somewhere whereby I am very sure ni probably losing direction me word ma make pa and kama ana kere any with a lot of thought ma ber kamiyoki any he will proceed his life until the end of the day malo ba bilmo ki en nyoblo ki an pian wan wen kari ngo dan wen obi we can we go for another life nena way so man no atien okay be now mono dong bi chwal wa jujung ya gikne kita wachu atika mer penyo ini gwa ka chenen ne mo pian ngeu machalo dano chamo kene iberu kitamario ka chamon gimo fruit matima itamwa ko wekon no mugo no be pota ma be karma en kwero rwate kirini ini tamno ka ner mo ko ko nyodong eno tam ma be ma do rwate kit ki ien madong utam ni do lok ini do nyel dogo ma leng dong ini roma mato foot kede abe mato foot kede me beru chalo dana la ke dibu wani different color one blood where kon da te en chalo ngo one wing put bati krema dia chel kono ananya lo en nyang lo anyo en lo an alonya lo en unyu kono tinini lo en we still have one blood nena way bare the only things momera clearing very clear ma in any way bible when you confess by yourself to kidogi in ki come ye wajne a joli chalo lana ki ruota wini way eni kama bi wajme ma pe bi dok ye cheni andong pa bi medikiti ki young man chalo la we ma mega unyo chalo an producer ma make pa en be de twal man city boy riama eno tiro lok ma mege man no jem ma chwer chunye chi yo ngela chen bene wan wo bi no kare chwa loko ki young man
foi won ka chela pi winyo wa ni chaka ya chake pa o ya gikine amira for producer ma mega iner matine la dit Peterson Ivan man ken maunge kede yen ma pi subscribing timbe subscribing pian videos madua ta tika bino ko no wakelo jeme mapayo Lakwed TV, your local content, global audience. Kori paliji, oting lok, kori paliji, oting lok, kori paliji, oting lok, kori paliji, oting lok. Hero pai bora, hero pinno, hero pai bora.